Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange Nissan, lom so po niya fabricate Shillong. Hadu sanpu prangot kinong balasngi Barjala na East Giant Hills District kilatmu ban pet no shalashnong. Henry kilashabat no pat hakipulen kiba pahara bat kibatalasi yaki kali kibatmu ban wanrong syapok jala Meghalaya lengba ka screening test center keberan hapo CTI Bernihat Riboy District. Katkum ka khobor balayo alom laito bakipulen kilayo bat yikini kisan prangot kinong balasngi Barjala na kawai ketrok ka bakishong hadien balapoi ha CTI Bernihan. Hadin ke jekren bat ke Deputy Commissioner jo ke Riboy District ke kong RM Korba. Kumjo bat Deputy Commissioner jo ke East Giant Hills District uba FM Dub yakini kinong bala Barjala la pha panphai biang sa East Giant Hills District. Bat menta kami la pensa shwa yaki ha relief camp. Kini ki migrant workers menen ka jami ki one East Giant Hills, but ya ki lai ki kini ka tu macam pek kimlit bawan dah kerja na doang time no. Tambah the best ki mat ki ki empty trucks and nang tu pada ki here no trucks ki la aktif badan checkpoint and so ni should presume bagi here no shon pergi check in and then ki ya daga kerja. Kidan bat kelung bat kena bat campaign sendang tu de kidan komando komode bat hadin kata ni akan bat DC jangka East Giant Hills tema iru yang kebahagiaan final bagi ni empat yo commission ban interstate transfer ha tu ko de ni atat kita bihari sungin transfer ki seno dan lenti ban ya sedu bihar sungi ban final sepo East Giant Hills kan nama hang tu ka biang ka jakasa ka bang ki ke kam ka don sungi ban final sepo East Giant Hills.